niliklar at BP pinya birta ang ton pen arjuik tham. West Karbiang Longdong kamukam rong supia dung teralang so be arong prodip timong a hemalong chitia chiklut ni phain koi rapor ni killing sarpo production atum pen o manai pualonjir impupon. Labang so alunjir kangpupon laki rong khang Lems Vice Chairman Babu dong kamukam Ward Commissioner Darwinson B lapen khorsing ing hiatum pensi impupon do. Labang so alunjir kilo na bang pu lapen producer prodip timung ke to bang pu holy be music kipidun sem teron kilo na adim evergreen studio langhin killing sarpo production laki West Karbiang Longdong kamukam taralang so prodip timung pen sipon do. Omanai palunjir kilang ponji laki killing sarpo production YouTube channel alongsi chiti acheklo niphai inkoi rapho arni pen long ponpo labang so lunjir lapen killing sarpo production jasmet pet lunse po ke hai prodip timung ben kabonda ponke non obikimia tuma phan kilun ke kan aning ke hanga tuma phan kang thur ponjia phan si bonda pondo pusi nang tan pachini kana lun manai po o manai parun kan list nang acopa alang ni nang ku ponang ji lapen nang pace thang pinang ji pola bang so ni litum ke wang rapet ilituma kortelo wat commissioner la number 4 long be sango ke hai lapen ke ni litum lem salong klem rapet alang li hi sango lapen ni litum wang rapet jirpo ahlo pini ni litum alang li la bang so alun ka bondai lapen aso o manai polun ni tum haning punang lapen nang pace thang pini polang ni tum hahin pen ke chorok piglo lasi alangli labang so non uwe kimia phan kang thur pon ke alangli da inut lo lasi alangli phan choro rete une lasi lason ke japon aning ke hang abang phul sita mu pen alangli da chipulo je apet from long da jagat long da join aning ke hang piglo sita lason ke alangli labang so non uwe kimi phan kang thur pon ke alangli phan la timung song ban da korang thu alangli phan choro nangji Lunjir kangpu ponalong Babu Timung Rongkhang Lems Vice Chairman Darwinson B Rongkam Ward Commissioner Khorsing hi Rongkhang Lems Board Member Lunsepo Prodip Timung lapen kaprek man pengki dotum chetongdu Sarpo production hin pen nitum ka bonda pon o manai polonjir pini nitum ratheng no release lo asi sopu thak kopi pamai nitum killing sarpo production amhang pe theknang ko kela puhelo nitum dak West Karbiang Long under nitum long group rong so rong botanta itum lun kilun thek tum do bon samay alang tum platform ke long le peni ke long le ajoi ni itum la lun lama hin nang cherab doing to nang cherab dun de lo asin tum rong so rong bot tame kilun thek tum han laso lun kilun kapilun ji phan abar sai piponi pusin tum la killing sarpo production ke amahang pa thek lo lasi la killing sarpo production na hin pen ka bonda pon alun da peni tum release pon lo late emek thang le pang chengche blung ti itum rong so rong bolong ke do hala tum phan itum aprang pon theke dei kilun lam lun ahin kilun ke kana hin tamitum japon theke le se emek thang ben si pang cheng pon si ni limit thang si producer lo la pen lun si polo Borthol Pen Priyanka Balmiki KATV News News Fast Karbiang Long Digital News Channel Surhini Rain Kora Pho Chitia Cheklo ni Phai Kora Trok Bhom Tarni Anke Ningkan Trok Arta ke Chok Mahang ke Thegani Dogmuka Mate Dogmuka Forest IB along Ahong Pharla Long Kiram Teron Mai Chepahem Pusi Budho Singh Hanse Hin Pen Mai ki Phalam The Aputhak Than Pajurmi Lapen Pachitong Dun Aluhi Kido Anu Chuma Phan Man Kido Karbia Pohoi Pak Pen Archosi Aluhi Chuma Phan Pachini Derapi News Fast Karbiang Long News Channel Chief Editor Sopen Terangari Dengpen News Fast Karbiang Long Digital News Channel Amahang Pathek Depen Ningkon Trok Arta Ki Chohim Kidok Mati Birthday Cake Ing Thansi Ing Samjin Pen News Fast Karbiang Long News Channel Mahang Ki Thegarni Petalon Miss Sen Lapen Ing Samjin Pensi Ki Pachun Long Pamilo Lapen Labang So News
Breakfast Karbi Anglong Digital News Channel Ningkan Trok Arta ke Chok Talon Amayalong Man Pengaluhi ke Chitong Dun Karbi Anglong Digital News Forum Amai Pureti Strong Par Kong Chun Bang Nathan Ronghang Alang Litum Ahin Pen Koson Si Perangki Atum Ajok Pet Rata Parman Asai ke Klem ke Dam Nang Jima Aputak Pati Hek Pen RD Do Jotalam The News Fast Karbi Anglong Apirangki ke Do Ani Tumapan Danglok Mayalong ke Chitong Dun Break Jam Hawarla Pen Break Jam Digital News Channel Apirangki Klem Bang Pu Bang Pi According to Lapen, reporter correspondent atum Anapan ki Miss Senabidi Sorithan Paritekang. Kerangke prote delegasi na mate prote isi a community lapen isi a hawar on geli tunge karbi long fansi represent choro nili pudam di bang gela lo ini tu mahawar representative lo ini tunge अच्छा तुमके ना लेकिन कॉलोनी बन रहा है अच्छा तुमके चौकी होला बन रहा है अच्छा तुमके खेलोनी बन रहा है हमरन बन रहा है ऐसे कोटार मारा में तुम किदो का पट्टी रहनी था रिप्रेजेंटेटिव बना ऐसे रिप्रेजेंटेटिव लो प्रोटे ada mata presiden ini alam lalu प्रोटे कुछ मता presiden ini alam प्रोटे ini tuh my role and responsibility to keep it as a journalist ini tuh present ini tuh methang news do husi cilang kop asal dulu ni news dun ma dun di ma cilang kop lata lang forte dun lo pulo te biko sudah lapu kali nang itu kita on news charging thor aban nang kopi posi charging thor nang si pulote nang itu kita kalong nang itu ma editor kwan si na paking lo odak si nang itu kita kalong na paking lo hala bang nang itu gachi nang itu charging ji news tu lo pot dulu chalo aling lo lapu chak nang itu kicok cike news charging thorpen konaksi na paking dun ma editor ko hala ang si nang itu kicok cike no Kasi edam tang usta mili tum chet fambe ro le tum media tum ke responsibility hepi lapen ajha tum bange inudvet amune da men ta dak akur ke to ke chengo akur ka pre o kipa judolo akur ka pre geti nasi lahai mane ji details abange dane tum en pamisi to News report KATV News. West Karbi Anglong Kironi Southern Range ke paru Pelangpi Bearong Terona Rong Patora Rong ahidi ke namtang chitini phain koira phoaning ve isivet ing nama ingnar chiri thom ke reser ke bahidia sok chopi te kangde Ajarding Klui Pen Mate Chiklo John Do Kailong Tebok Te Rai Pizira Vizira Long Lialong Nok Ajo Dok Plong Ajok Nini Ni Thoma Prang Pen Bogori Ghat Malom Nang Kilot Pang Chengsi Patowi Phelang Pi An Nang Kele Pen Ejo Wet Pen Chiri Thom Ke Braser Ke Padang Pi Sok Chopi Det Kidun Chom Tu hai Chiri Throk Aswad Da Ka Pang Ke Da Nang Ke Timbat Tekrong Mukidi Da Ka Patai Di Dia Lu Da Long Pan Ke Abi De Lo Ke Theki Kong Kong dan cholo hai ela da ke dia si ke chiri thongkera troksi we jo bange kalsoni thai theglu niklong lo hai laki hurungsi mane lan ada ka bangke kabasi lo sala chiri thongkera troksi an bangke a jak a hurong pi ka masi hurungsi ta an ba pan hokang del hai tena baki khinia so an bangke la hungdo masi sapso basi eson do Labang Solong Ari the Himpotum Kaning Jetengke Adab or Pioneer Cap Anta Forest Asai Kiatum Humri Dam Dilang Pusi Hirang Kiatum Apan Tan Pachinido. Bailang jalan ho situwi porpai
jirlo lo baji kreni apit ada pelangki ahawar long lo masih John Pokep bago malah apit aing nar bang masih benang ladak junjung di long lelong tu asok bang ke non jerot long pun dok apor bang kana hak induk hedung lo sila bangso John Pokep susela bangso aing nar ke bang panahok bang ke tuwi la ghonta hini ang bong la tum la so ka khuruk pana bang ke avena sita ciri thongke pra hop en ciri plikep ang bong ahi dia bang ke kan hok ka bang ke theglong lo sininduk lo la sila bangso puthak nona poran pusta me ladak marat saiki ke lang tum lo forest department tum hin pen la tum long ko humri la son bang theglong de la lapen tuwe apor an pusita me kado we ladak arara tum bang ke lapu hangjo hang hai sidulo kita lasong bong pusta melang tum bang kelang rai kita dunai polos kita tuwe bang to jirlo masih bang vedet lo kita non adap non aporan lo pusta me department tum kan puna ladak lang ko humri kita tum theglong de la si department tum abang ke lason lo nilipen ki puang tungo bang ke jong si alang litum ladak la ki hung apor huyong si aoga pran kupini yang nar phanung si mane kasik sak kok ta halo so por huru bang ke rara tum phan mane adom kapre alam pen alam kapat duye phan kamatha tum idum thidun long lo step pini ladak chuti ki supejo arara tum long pini ake ong dung along le phelang long la so khiti kana hok mana bang ke pinon ta ki thura mek prang long bela News report KATV News. West Karbi Anglong Hamrenong Supialong ASDC Mena Sa Hemalong ASDC Phan ke kroi thip abang pu bang phia tu ma phan pangrum pet pen street corner meeting bipondo bangso amayalong ake hai mensing terang pen mai puang hoi ingpu ponsi mayalong aluhia man pen ake hai XCM Jokson B pen chitong dunsi bangso mayalam thi than pon Karbi Anglong arat akar I article 244A ke pachun jia phan for example organization la pen political party atum chingrum pet pen Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma phan state government la pen central government pen article 244A aputha kaching kiching wa warsai nang pinang jipu kachup wateng non nakele ji aru acheklosi rally lapen kaching ki kaching wai padu ponpo lasini hang ni ja karbia rat do anta bangso hemprek ke halong kachirap chitu dun pen ongdung armung pen Assam government aphan karbiang long arat hemprek kar I binong pu chepaklang dun nang ji pusi mai along chethan pon lapen forum for hill autonomous state movement atum pen si hemprek ke palong vek pu pusi ake hai Jokson be hin pen lamthi jai pon theknam ko ala bangso mas renino wan theknam ko PSLC atum sitame hemprek aning dog de sitame FGC tum ki wan ko pa hemprek along nang sitong dun nang jin ko sa dalilin beke tunong dikang kang tun siksitul ta padona hemprek ka wana dasis PSLC asom ya po to madan ni tunong dikang kang tun kapreka som dulang KCS dolar kadua mena mai dolar Alang itu kita mela bangso kecesong makala so ke hang ke palong dino ke nang ke tong tang tu. Kasi ala bangso rap cingru mamai rong ke nang ke tong dun hek nang di puting dili. Alang itu manta puning lidar. Ke ser philo prodo alang itu kita me handbrake ke nang di puting pugo. Ka handbrake ke hang ke politikali si hang nang di. Ke politikali ke hang ke patundam undi pumete politikela song nanji kache song nanji dona song kongres atum dali BJP atum dali ke hangdan nanji ke kache song parti ku ke hangdan nanji la kotsi SDC are niero ala mitumta nang cerap ke tundunya bantu ke pinda kamai pen panda ke tum la pen tundu ko tudona tum Hamren Pen Chandra Singh Ronghang report KATV News.
West Karbi Anglong Chamber of Commerce atumpen chitia chekloni phai inkoi rapor ni dong kamukam rong supi borthol lapen sargang a hiti long thomalong dustbin kiron pon Dustbin Kiron Pon Ajay Megalong West Karbi Anglong Chamber of Commerce Chairman On Tiron Babu Timung Rongkhang Lems Vice Chairman Agustin Ronghang General Secretary Harsing Rongpi Dongkam Mukam Municipal Board Vice Chairman Harmon B General Secretary Bidal Singh Ronghang Lapen Kaprek Committee Members Atum Chitongdun Kedamtang Arni West Karbi Anglong Chamber of Commerce atumpen Borthol Satgang ahiti apen dongkamukam rong supia long kipangthira sideng ponlo bangso kipangthira sideng det pen hiti arlo kaiki tami kiklar bor pen ke pado verja phanpura ke ter ki thu ki ui ke warja phan dustbin ron pon popusi West Karbi Anglong Chamber of Commerce Chairman On Teron pen lamchak chipi pondo lamchak chipia teng pen puthot chitia cheklo ni phain ko rapti arni ada por finer kep apor pen borthol hitia long pen ron pangcheng ponlo la sopi satgang hitia long ron ponsi ki jutsi dong kamukam rong supia long ron ponlo mesen asai ke deng pon la ke alang litung phan choro nangji athela bangso dustbin kesemet pet dong kamukam municipal board pen kawat uni lapen ka kawat un edim ana bangke Chamber of Commerce alang litum la so dustbin ke ron pon la ke aketer ke varadim la ke mi pik asai lo alang litum han mi pik lo lapen bangso long pen isi Mrs Pingtung lo la si dokani tum antame la bangke Jujur colang tu mantap me labang so dustbin bang dak use me pusi tok lo lasi la solong si aketer ke era bangke warnang po la son si mane kaprek ka NGO tum punon kaprek song tum punon la Chamber of Commerce alang litum ke klema saya sono bangke Charlie Dunang po la son si ilitum la bangke dong kamu kampolong te the heart town of mane ilitum Honorable CM Dr. Tuliram Ronghang la si dak bangke ansu si ingthir nangji la so ingthir nangji plongte la Chamber of Commerce tum non la bangso asai ke deng bangke nilitum dong kamu municipal board hin pandame alang litum phan choro parpit lo bangso dustbin ke ron pon laki elong ahitia long pen pli dustbin ron pon lo dustbin ron pon det pen puthot ke pangthira sai deng pon thuji la pen signboard ke tar pon asai tami deng pon thuji pusi chairman On Teron pen lamthi paklang pon thu Commerce West Karbi Anglong ahin pen Kamatha pon je town arlu aketer ke air ke waria thai laso dustbin ke ron program long ini panta ang setong do nei ko jo ni sini ta apor swet istang setong do lasi mesen lo lason thathat si non Chamber of Commerce ahin pen laso dustbin ke ron pon la bangke isi kapang thir pon asai lo lata asilaso dustbin bangke lapu ronak ne dedisi kadui pantani li dukan la jojor jolang behabe par tumanan ta pinkhat ponpo e aketer doan pusita municipality board lapen la non Chamber of Commerce ba kaprek NGO pen sita la son thak dustbin nang ke ron along si aketer ke erdoan sita la dustbin along wang si war ponang po pini to war ta honane footpath la son war chu chedet pensi la dustbin along si war ponang pu bang si nili ese dong kam merchant association president pen pusita nili jojor colang mate dukan do anatum hansta la son si pinkhat ponpo Borthol pen Priyanka Balmiki KATV News Pinya Birta ki lan sikang tonlo domi thak me kardom